Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni December ni sim gup ni khwa ai mi time sa kon ki mu Thusoh phabem ho Zani ho Tingnopal district sunga Kuki Civil Society Organization hon Union Home Minister Amit Shah Indo Myanmar boulder fencing ki bolgut phasa lo na thu a lekha thot anane uvin hi lekha thot chun asai na Myanmar Gamsunga chain Kuki-Zo community hole India sungal chain ho nam khat che khat hi dan anata alang in hi boulder fencing ki bolgut hit Kuki te thu simle thanai na gyal kho lo na le nui sina va sa na hi ati hi che hi je chun government of India in boulder fencing a bolgut hi gyal phahan chele Kuki ho thanai na le pole pa khanga pat nei lago ho tang khalovin gam gi a ki ven bi ding dan lam pi dang gon hi han atin hi chi le kha tha chu KIT president Khagin Manguite KCA Tingnopal president Khagin Manguite KCA Tingnopal district President Saizang Baite HTC President Kaikholal Hokip KCA Morat Chief Association President Jamkhulen Mate David Millal Vaipai JSK So Tingnopal District Le KW Chale HR President Nemnei Chong Mate Hon Khut Hen Anabol Ovin Hi Lam kasunga chain khom in sungmite jatlanam chumchum hoka kitizak to na lungthum hi thildi hilo hi khala khat kizabol to them a chondan la khandan ho kizabol to a lung khat le thakhatna pan khom ding jo apoi mo pen hi tin advisor to Mizoram Chief Minister MLA H Ginja Lala in ase in hi Hijitu hi janha jiribam langa murder somnani ho thu opnakin peace ground tuibunga akiman na Mizoram MLA H Ginjala la in ase in hi Mizoram circle thale in thilong ho pon khuna jong ana in hi a holim na H Ginjala la in Bible Israel chate Babylons a so kola atan lai uto Manipula jo son ho dimun ate ka in pathin masanga vai hom na di ta humlo ji a iluna ding gamlung thailo Israel chate banga Manipula jo nak thakla ho leng vai ta hi tin ase in hi chule lam kasunga nam chom cheng khom ki ka ki tu mon ho hi aphat lo dan jang se in ei ma thu chi pending dei ki ti ho hi paila phat hi ta dan jong ase e Manipur Gamsung boina ki patila kona Mizoram injong anapo na pising o hi thu ase in jo sonte jo se Manipur a thinghang mi te gan thei thu na hi alungdan piu apo na piu a hi thei chena pan pi na pi ding ti a pan ala azing o hi ti thu jong ata lang in hi chule Mizoram injong tu ni chenge in lifeline lampi ho hoi thei pena sim tha ding atu pi pen hi talat in hove a chu pi alun ting le wang lampi ki chop mat na lang hi boi talo dinga Mizoram circle in pan ala a hi thu aphong do in hi Kuki MP Manipur Kim Vice President Jang Mang Ho Kip le Jomi Council Je Chi Chairman Pan Vomsum Nakla in Janya ki vuido Martel somnani ho thin hin ai mi te la a lungsunga ki pi na tha ki lungto na hangsan na tha pan khom na tha a hin lut ding dei sa na aphong do hlon in a hi Febina Secretary Chandra Young Mizo Association CYMA in aholim na anay na May ni simtum 2023 ni ho a boina hong ki patna pat Mizoram pi Manipura jo sonte pan pinating athel chomchoma pan ala dan ata lang in hi Gamsunga chang mi pi ti ho hi zat lanam chomchom hamla pau chomchom tho hi jongle pa cha ho na pa cha za chomchom pa khom tabang a cheng khom a ki tu ta a Gamsung zep hoina lang a pan la ding hi ati hun chunga pa cha za chomchom hon ama changwar color chi apa sa ki gu ji uwa kilung khat na thailo hi kho asa pe loi khat hi ati Mizoram Gamsunga jong ja lanam hamla paw chomchom ne mi pi cheng khom hi wen koima cha kina ki bawa pon mizo ki ti in agom khom in kilung to ta in a cheng khom ove ati hetabang ma achu Manipur acheng ai mi te zong ai ma ading be bui pilawa kilung to na le pan khom na lung thim nei azinga lung khana lun khom ding jo hi ati CYMA min in mithi in sumite rupees
10,000 chi zo ho pi in hi peace kranga kin gun manjo hi tolan in ITLF lam kai hon Union Home Minister kom lungding memorandum pi na DC lam ka chungchon in anei un hi chizo in martyr somnani ho thilung chu Malter Cemetery second langa mi pi ho to student body ho lam kai in motor rally ne pi hivin second mona phat bit nin na in kin amang un hi village volunteer zosin kan chalup pi na ne uvin galhang pasal somna ni ho lungdam sa voina phat bit Reverend Dr. La Rosiam Songge Chairman Mark Christian Leaders Forum in anei in kin gon manjo hi hethe chu janha voilim galhang pasal somna ni ho la mi som chu jerebam a CRPF photo Meitei militants kitho hon anaka liu hin adang khat chu November nisim somna sagi 2024 a Meitei galman cha choi arambai tengol le G5 kiti ho ke tho khom na in annamat u anglapur jerbam a lungmu do a Houseworld Downer of Pangmo Tamenglong District to su khilkha zia limna mahato aizol a vet koldan jolo a thi mangcha khongsai husband of ningne hing khongsai of paitor hi uve Manipur district ko a mobile internet ki kha chu Manipur government in December nisim sagi chan adi in asu saw be kitai November nisim somna gupni khu apar Infar West Infar East khakching Bisnupur Thobal Churachampur Kangpokpi Pherjwal Azirubam a mobile internet anaki kha pan hi November nisim somna ko ni khu apan in broadband service anaki hongpan in hi Tuni December nisim gupni khu a Vanu Thusoh Lahkhom ho Christian te ahitia India Gamsung Christian sakho kiloi khom nila a Catholic te adinga kipa ta kin gon khat ang lungding December nisim ge Saturday ni hole chilhadi Vatican khopi a consistory ceremony a India akon Father George Francis Jacob Kanadan chu cardinal adop sauna changdeng hitai hi chikin gona hi ama pan na a vanoi munchum chuma kon thando somnil khatta in cardinal de munchan dop sangnal khu san khu pi na all the nation program jilhading a hitai hi chikin gon a hi Indian high level palai honjong pan ala na ding uvin Indian Prime Minister Narendra Modi in Patsana pin hi palai ho chu Union Minister of State for Fisheries George Corin in alamkai ding ahin lamkai lebu het theita Minister of State Rajiv Chandrasekhar Congress MP Kodikunir Surat BJP lamkai Anil Anthony Chule pan ala ding u hi akiti Cardinal Pamun lotading akum som nga lakhat na upa Father Kanadan in Kerala State sunga Siro Malabar Archdiocese akon hin achisa 2020 kumapa na Pope Francis Vanui za akholzin lena ding kin gun ho a hata pan anala azin khat jong hi akiti Sera gamsunga tha bea galgu bolhon asa vai homna chunga hata a sa na ahin chi tha pi kit naw chunga Sera gamsunga dinga khupi len ali channa hama zangal gu bolhon analo zo tawin hi thilsu akon mu do thei chu galgu bol pachum pi kiloi khom hon gamsunga hata a machal na anaidan u het chen hi tu chena Sharon Almi te Russia le Iran in ato so jingba nga hama khupi galgu bolhon ala zo to kilhana hama khupi to kinai cha Mediterranean tupi chungchan ho panamun hom song chamlo ka hinla zo di uvin ta hi homes mon hi ala zo ule Syria vai hom te dinga Damascus chan kilhung a ngai cha zo simun thei lampi sun chu tangding a hitai Damascus le avel ami pite adinga lungzenalin ta so do tan galgu bolhol Syria chapaite ki ka odan din mun khatin a do lo ta bin hi tu dimna ki kap to na zain alang to yela milham zakhat la somwal pan na in mi jasage chunglam in thina atu ta na hi akiti galgu bolho Syria chapaite akon galman cha changkang ta tank helicopter le Russia te khutsu air defense radar ho ki sanjong ala pi zo tawin a hi Syria Gamsung civil war hi kumsom ni hu wal hitan 2 ma 2020 kumam akon atha be hung kho si to kilhan a Syrian me pi la khat la sang som sang awal galza ma be ki nu hitai Leisi chunga thelki dang ta bol thaina le het thaina ne mi aphat pharin ahung umjing in hi heti hola a
Thim tu say theina ang lungding gawa mu theine nei hola vanui jin aha het loile ana sei sa tampi jong lung an hi baba Vanga Aheloute Nostradamus of Barkan ki tunu to say hi Burgerin Maistek Baba Vanga gau thu asaina la ang lungding 2025 koma kon Galpi thumna hong ki panding hi anati hin vanui mi tampi lung Hetna ahi jinglotan hi aman asaina 2015 a kon vanui munchum chuma ki tha ki matnale Thusoh kidang dang hata hong so panding ahin hitia chu vanui Galpi thum ki patna jong hung hiding ahi anati Galpi chu Europe gamsunga hong ki panding hung machal jinga vanui gale manthana galen hung hido ding ahi ati hichi gal hin vanui za thi namanna neila gozo se ki su chimitna gimnei ta ahin hluting ahi ati gal chu a chaina le gal zona Russian President Vladimir Putin chang intin vanui thuneina Russia noiza hung umding ahi ati amon asai ki na hung lungding 2043 kumlang tingle Europe gambung sung hi Muslim te vai hop na noiza hung umding ahi ati heji thu zi hin mi tam pin ti za na le ki na nei ding dan jong aku a abui pita ovinjang ki seize vanui mihim te man thana ding thua hung lungding 5027 kumte vanui za mihim te su mangam hel heding u ahitai ati baba Vanga gau thu seido zihin vanui za mi tampin lungti za na lungkham na le ma a ipi hung so dem ti za na ding mong amda pon hi hila Christian te a ding athil so la ki seido hozo se hi lungim la ti za na ding hilovin abon cha anaki seido sa hidan le pathin lungdei za hin homan na I khang in ahin to ta jong le eti ki mai to pi ding ham ti chu athupi so ahitai Israel and Hamas te anga hem kham umdo theini ding le hengta nga ho hla do he theini ding in Hamas ten apom ding u kinup ton ti chu agreement tha apodo ovin hi chandin mun hunglung theina ding a Egyptian le Qatari officer hon panha ta anala o ahin Hamas ten asan thai ding u wa ata sandar u officer hon anapong do ove hinla hi chi propose agreement a chu EPP chung ham te hi saido a hipon Hamas ten apom the u le Israel Hamas ki ka ki daw na hi hata kim su a gamkai sunga humanitarian crisis lun na hi Ollha ahin zauding ahi akiti hito ho kala a Amnesty International te nailam cha athopon ananai dung zu evin kidawna a Israel te chalo na hi nam khat su chimin adinga to gon ti chu genocide chan chil ha pi a ngo na ananai zi ovin thulut chunga in hata lungyal ki ba lo le kinil bo tamna asu do lo Israel thopon chu haten demna le ni kalna anai zin si nei lang nei na demna thu chaina ki sem hi ati chule thopona ki ngo anhin objective analysis po do na nei ta sang am loi khat chunga nge na ki nei humna a ki bol a hi atin a hi hitabang kalso na hin thuno bautam dinna a umlai za gal chaina ding lampi do na hilowa a kho si sa apang hidan thulut a in hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai ta Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalu chibe